from verse 1 to verse 7. Isaiah chapter 5. Ingafundi ambingelele bazalwane baba bafundimani omama bonke abasha sababingelela ngokugamela likaJesu worship nabadlali insini sethanda ukubingelela nabanathi namhlanje sinakho sibe lapho emagatsheni nomfowethu wakhe sagcina ukuthi phakathi kwethu siyajabula ukuthi simbone engathi namhlanje noma khona abanye bakhona sithibele isintu sesikhavela kodwa kanjalo ngibuye ngayo bekusibaza ukuthi hayi bese cishe ikhavile ngaphambi bakhona babheke phansi. Amen. Awusifundele those this one. Mangihlabelele ngothandiweyo wami. Isihlabelelo sothandiweyo wami ngesivini sakhe. Othandiweyo wami wayenesivini egqonyeni elivundile kakhulu. Wasinga, wakhipha amatshe aso, wasitshala ngomvini omuhle. Wakha isiqongo sokulinda phakathi kwaso, waqopha isikhambo kuso. Wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, kepha saveza izithelo zasendle. Manje nina enakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda, ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami. Ngakwenziwani futhi esivinini sami engingakwenzanga kuso na? Kungani ukuba lapho ngithembe ukuthi siyakuthela izithelo zomvini, saveza izithelo zasendle na? Sengiyakutshela engiyakukwenza kuso isivini sami. Ngiyakususa uthango lwaso ukuze sidliwe, ngidilize ugange lwaso ukuze sinyathelwe. Ngiyakusenza sibe yincithakalo, asikuthenwa, asikulinywa, kepha kuyakuvela amakhakhasi nameva. Futhi ngiyakuyala ukuba mafu, ukuba anganisi imvula phezu kwaso, ngokuba isivini sikaJehova Sebawoti siyindlu ka-Israyeli, namadoda akaJuda ayisithombo sakhe esithandekayo. Wabheka ukwahlulela, kepha bheka ukukucindezela, yebo ukulunga, kepha bheka ukukukhala. Amen. Kubalulekile ukuthi siwafunde lamavesi, siwafunde sino verse 7 othi ngokuba isivini sikaJehova Sebawoti siyindlu ka-Israyeli. Lesi sivini esikhulunywa ngaso. Bese uthi okunye uverse 3 uthi manje nina enakhileyo eJerusalema namadoda akwaJuda, ake nahlulele phakathi kwami nesivini sami. Isivini esubani? Esu-Israyeli. Lo otrende kakhulu ku-social media ushumela ngokubuza, mhlawumbe bangabamboni lokuthi hale besithiwa luye ubani bamboni. Siyabonga bamboni. Khona into eyakhothwa abanye abazalwane bathi loya into yenza ukuthi indlela ashumela ngayo kwenza ukuthi
angabibikho ongayizwa into ayishumela futhi mayishumayela ngabekho abantu abalalayo ngoba into abayishoyo bayamqedelela sekubuye ngiyikhole leyo ngoba abantu abaningi uma kushunyelwa kungakuzwa kanjalo kwenza ukuthi balale emphuzweni bangayilaleli into eshunyelwayo. Abanye bayibukela amafoni, abanye bayixoxele, abanye bayiqalazele, abanye bayicabangele into zabo nokunye nokunye. So okuwuphawu olumbi-ke lokho olwenza ukuthi kube khona ukushudula emuva kulento yokufundiswa kwezwi laNkulunkulu ngoba kugcine ukuma kwabamala phambili sokuwaste sekuchitha isikhathi ngoba ugcina usubona ukuthi akuyi ngobuningi babantu abakhona enkonzweni ukubambisana ukulalela izwi laNkulunkulu. Abaningi abakwazi ukulalela phakathi kwabo kulababasha bese bakhona abanye futhi nabadala ukwazi ukulalela into eshunyayelwayo abakwazi babili bathathu babazi. Kade sikhuluma noma umkhize ngithi mhlawumbe kwesinye isikhathi sokuvulela ke senze isurvey babundimandi ukuthi ngenkonzo elandelayo singakhonzi kungashunyayela kodwa ubuzwe la enkonzweni umzalwane nomzalwane okhona esho ukuthi kwakuthiwa ngesokwedlule uzwile ibe lapho nje angakubikho umuntu ongasho ukuthi uzwile ngoba inhloso kobe ukufuna thola ukuthi obani bezwayo makushunyayelwa obani bangezwa nokuthi-ke laba-ke abangezwa abaningi yini edala ukuthi bangezwa izwi likaNkulunkulu lishunyayelwa yini edala lokho. Silandele lento siyofinyelela ethanjeni layo ukuthi kwenziwa yini ukuthi izwi likaNkulunkulu likhuluma abantu beze endlini kaNkulunkulu kodwa bengakwazi ukulizwa. Abanye ongathi mase kuthiwa akasho umuntu nomuntu ukuthi bekuthiwani, omunye uzovele esho into ephambene kakhulu nalento ayishoyo ngendlela ukuthi nami kade ngishumayela ngize ngibe namahloni ukuthi nami umuntu onisulela nami umuntu engiqhamela maka. Kodwa nakhona lokho kunesizathu. Esinye isizathu esenza ukuthi abantu bangakwazi ukulalela ukushunyelwa kwezwi likaNkulunkulu ngoba balalela izwi likaNkulunkulu benokwazi kwabo okungekona ngalo okubavingayo. Uzwa ngokwebuzo yakhe hayi ngokwendlela eshiwo. Okuhluphayo-ke nokho ukuthi number one, uma umuntu eze enkonzweni engakwazi ukuzwa izwi likaNkulunkulu kusuke ukuza kwakhe enkonzweni kuphumelele yini. Mayisebuyele emuva uyakwazi ukuhamba ekhaya eyiqhenya ukuthi ukuza kwami enkonzweni kuphumelele ngoba izwi likaNkulunkulu ebengiyolalela ngizwile. Enziwe ukuthi angakwazi nokuhamba echaza kwabanye abantu. Bese kuthi okwesibili okukhathazayo ukuthi kuwukumdelela okungakanani uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba
uma ngabe ebeke izwi lakhe kulo afuna adlulise, edlulisela kulaba abazobe belalele. Uma ngabe laba abazobe belalele lona bengakwazi ukulizwa kodwa libe kade likhulunywa phambi kwabo bevule izindlebe belalela. Bese okwesithathu ongihluphayo ukuthi umuntu ongakwazi ukulalela izwi kaNkulunkulu omdalile, lowo muntu nempilo uyohamba gcinephi, ngoba that is where i-downfall yabantu abaningi ikhona. Abantu abaningi baneyinkinga nje ngenxa yokuthi uNkulunkulu oyimpande zabo, uNkulunkulu obadalile, abakwazi ukulizwa izwi lakhe. Uyabona, uma ukungakwazi ukulizwa kudala ukuthi uNkulunkulu abamhloniphi, abamazi nanokuthi ungubani. Yabo, nokukhulunywa kwezwi lakhe abakushayi into yalutho. Ngoba uma umuntu emhlonipha uNkulunkulu, emazisa uNkulunkulu, angeke avumele kube khona imicabango ukuthi mase kushungayelwa kudluliswa umlayezo wezwi lakhe ayivumele imphazamise elokhu ecabanga ngalezo zinto ayicabangayo, azagcine engasakwazanga ukukuzwa lokhu aze enkonzweni ukuthi azokuzwa okuyizwi kaNkulunkulu. Umuntu izwi likaNkulunkulu akwazi ukulizwisisa kahle, aliqaphele, ugcina esefika endaweni lapho engayidingi imikhuleko. Ngani? Ngoba izwi likaNkulunkulu mawulilalela kahle ngihambisana neformula eyenza ukuthi imikhuleko yakho iphenduleke, ungakhulekelwanga. Kodwa uma ungakwazi ukulizwa izwi likaNkulunkulu, uzibeka endaweni yokuthi imikhuleko oyikhulekelwayo nozikhulekela yona ingakwazi ukuphenduleka, ingakwazi ukuphendula, ngoba ufuna ukuphendulwa emikhulekweni yakho uNkulunkulu ongakwazi ukumlalela. Ufuna ukuphendulwa emikhulekweni yakho nasenkingeni zakho, ufuna ukuphendulwa uNkulunkulu ongamhloniphi nongamazi nanokuthi ungubani. Efana noMoses, okwathi uma ngabe uNkulunkulu ethuma nothi uMoses uyefana noFaro, okwathi uma uNkulunkulu ethuma uMoses kuFaro ukuthi akhiphe abantwana bakwa-Israyeli, lithi iBhayibheli wathi uFaro Moses, uJehova ungubani ukuba mina ngimlalele? Usho ngamanye amazwi ukungamlaleli uNkulunkulu okwabantu uNkulunkulu angangelutho bona. Nemizwa akufuneki emhlabeni kube khona indaba ozazi ukudlula indaba kaNkulunkulu. Akufuneki emhlabeni kube khona izinto ezibalulekile empilweni yakho ukudlula into kaNkulunkulu. Izinto zikaNkulunkulu empilweni zethu kufuneka zibe ku-top list, kufuneka kube zona ezi-first priority esizibeka phambili. Ngakho izwi lakhe funa uqala umbuso wakho, funa uqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona-ke lezi izinto ziyonezelwa nini. Usho ngamanye amazwi uNkulunkulu ufuna sibenze first priority ukumlalela uNkulunkulu, ukulalela uNkulunkulu futhi wawonke umuntu ulalela uNkulunkulu. Akubona komuntu osephendukile osemukela uJesu kuphela. Ngisho nongamamukeli uJesu okwakho ukulalela uNkulunkulu, okwabantu bonke ukulalela uNkulunkulu, ngoba
uNkulunkulu ukhuluma nabo bonke abantu, mayikhuluma kakhulumi nabakholwayo, ukhuluma ngisho nabangakholwayo. Ngoba lo uNkulunkulu wabantu abakholwayo uNkulunkulu futhi wabantu abangakholwa, ngoba uNkulunkulu kulo mhlaba uyabusa kwabangakholwa, ubusa nabo abakholwayo. Wengakwazi lokhu ngekhanyezana wayethi uNkulunkulu abakwa-Israyeli abasebathunjini beze babayingqinekele ephambili. Wagcwaneka wahamba olanda izitsha ngasethempelini ngoba wayecabanga ukuthi izonkulunkulu wabo yena nonkulunkulu bakhe ngazi nokudabuka nokubani udabuka kodwa phela bakunkulunkulu basemaFilisti. Wazi uNkulunkulu wabo njengoba abantwana bakwa-Israyeli kwazi ukubathumba ngabaletha la phansi kwabo bayingqila kwabantu kodwa abathi bakhonza uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, kodwa ngikwazi ukulwa nabo ekhona uNkulunkulu wabo ngase ngabahlula ngababamba ngamaketanga nenkosi yabo ngabalanda ngabaletha la eBhabhela bazoba yigqila ngaphansi kwami. Uchaza ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu ongamdingi mina, uNkulunkulu engadingi ukuthi ngimlalele ngoba njengoba ngihlule bona nje ngingamkhonzi nginonkulunkulu bami. Uchaza ukuthi uNkulunkulu wami mkhulu kuNkulunkulu wabo. Wayesegcwaneka wahamba wayethempelini labo, wafike wathatha izitsha ezithempelini wayiletha esigodlweni waphuzwa ngazi iwayini. uBelteshazzar uhlala intindi ngabaya uBelteshazzar bafike baphuza ngalezo zitsha baphuza iwayini lezitsha zaphi zasethempelini ngoba uNkulunkulu wasethempelini abamazi ukuthi bacabanga ukuthi ngobantwana bakwaIsrayeli. Ngekhathi bephuza iwayini la uNkulunkulu wakhombisa uchana uNkulunkulu mina obusayo uzokukhombisa uBelteshazzar. Wento kanti bangathi nalo waphi ngoba silana owamilinzi so bobabili kahle uNkulunkulu wabaphuzela ngoba lithi iBhayibheli ukhona nokuka Nebukadnezar, ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi kuNebukadnezar wathi ngifuna kusho kwafike kwaba uNebukadnezar obathungayo wabusa ngisho naphezu kwabo, yabo kwaze kwaphela i-10 yakhe kwangena indodana yakhe ewumani Belteshazzar. So nendodana yakhe ayangafunda isifundo sokuthi uNkulunkulu wayiphuva kubaba ukuthi akasiyeke uNkulunkulu kwabakholwayo uyena kuphela, uNkulunkulu obusayo nje nabangakholwa. Ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavele wamkhipha esigodlweni, wavele waphenduka wayisilwane, wamila uboya emzimbeni, wahlalendle, wadla utshani. Can you imagine indaba ezinhle? Wamila inzipho, wahlalendle lapha. And uNkulunkulu into eyenza ukuthi enze lokho kuyena wayefuna ukumphuvela ukuthi uNkulunkulu uyabusa emhlabeni. Ubusakena wakumuntu uNkulunkulu uthi usakabona umuntu uthi ulalele bona umuntu. So mawusedlini kaNkulunkulu ngisho abulana awusindisiwe, awuthanda ukusindiswa. Izwi laNkulunkulu elakho ngoba uNkulunkulu ithi iBhayibheli uNkulunkulu wenyama yonke. He is the God of all flesh. So izwi lakhe kufanele silalele ngoba yilona elideterminayo noma eliqhuma ngesiphetho sethu. So isiphetho sethu siyakholwa asikholwa, asindisiwe samthanda Jesu noma asimthandi. Isiphetho sempilo yethu siphetho yena. Uyena usiphetho. Hallelujah. Ikhulunywe ethi uyangihlelela yehlolisisa imicabango yami ngikubani
izwi. Yabo lo ukwazi ukuhlolisisa imicabango. Lithi izwi lakhe lo uNkulunkulu ukwazi ukubona imicabango yethu isekude. uNkulunkulu ukwazi ukubona into ongakayicabanga. Ekubona ukuthi wena lo uzocabanga ukuthi abakuhlelele ukuthi uzokucontrola kanjani kule micabango osazoyicabanga. Awunake uzosaba phela yonke into umuntu ayikhuluma isuka ecabangeni. Yonke into ayenzayo umuntu uyenza isuka emcabangweni. Kodwa uNkulunkulu yena lithi iBhayibheli akazi nje imicabango kodwa wazi yona isekude ingakafike engqondweni yakho. uNkulunkulu yazi uzocabanga ngoba he is an all-knowing God. He is an omniscient God. uNkulunkulu owazi konke. uNkulunkulu owazi isiphetho sento esaqala nowazi isiqalo sento ungakaphindi. Nowazi isiphetho eqaleni ukuthi isifike la lento isuka. So yadingwa ukulalela lo uNkulunkulu loyo. Ngoba naye ubhekisha sami loyo ongafundanga kubaba wakhe oyinkosi ngoba uNkulunkulu yena uphethe imibuso nophethe namakhosi. Wathi busy yena-ke edlakele lo wayile ngezinto zasethempelini. Ithi iBhayibheli wavele wabona isimanga isandla wathi uNkulunkulu akuzomvezela. Uzoveza isandla nje. Abona isandla lapho udongeni isibhala. Mene teke ufasi. Masibhala isandla lento ebhaliwe akayazi ukuthi thini kodwa lento lithi iBhayibheli likhathi ebona lokubhalwa ebona lesandla wathuthumela washintsha ubuso bakhe kade kujathuka phuzu wayini washintsha ubuso benkosi. Yaqina inkosi sifuna abahlakaniphile baseBhabhela ukuthi akebeze bezomchazela nezanusi izangoma nenyanga zaseBhabhela ukuthi akezize zizomchazela ukuthi thini lento ebhaliwe. Izanusi zahluleka ngoba ayibhaliwe uNkulunkulu wabaphansi. Asibhaliwe abaphansi. Sibhalwe uNkulunkulu wabaphansi kodwa hayi abaphansi. Ngoba zona ziyazi ngabaphansi izangoma kodwa azazi uNkulunkulu wabaphansi. Kuchaza bathiwa kukhona umHebheru phakathi kwabantu abathunjiwe. uNkulunkulu kuthiwa igama lakhe uDaniyeli. Ukwazi ukuchaza izinto ezifihlakeleyo. Lithi iBhayibheli yathi inkosi ayiphuthume ayolanda ngoba sebechazile kodwa still sagula lokho kushiwe laba. Akuyona lento ingaphezulu kwabo ngathi nabaze basho bathi hayi indaba ezithalento idinga umuntu onomoya wawo ukuchaza lento. Thina ngeke sikwazi ukuchaza ingaphezulu kwethu. Lithi iBhayibheli kwathola ukuthi ukwazi ukuchaza izinto uDaniyeli wahamba wayolanda Daniyeli ewumthunjwa wayohlala esigodlweni wayochaza indaba izithabelitesha zabo. Umbhalo usho ukuthi umbuso wakho uNkulunkulu lo unikele umbuso uthathe lobeke isiqalini sakhe. Wathi mayewubeka lo mbuso wakho esiqalini sakhe wawuthola ukuthi ulula. It is unwanted. Futhi okunye uNkulunkulu akakushonga lo mbhalo uthi teke ufasini. Mene teke ufasini. uNkulunkulu uthi your days are numbered. Nje uthathe izitsha zakhe ethempelini lakhe wazophuza la nenduna zazo aphuza iwayini lakho la esigodleni ngezitsha ehlukaniswe kaNkulunkulu.
uNkulunkulu uthi-ke uJehova, iy'nsuku zakho sey'baliwe, your days are numbered. Sey'baliwe iy'nsuku zakho. Ukuthi wena uyamkhonza uNkulunkulu wamaHebheru noma umkhonzi, kodwa uyabusa phezu kwakho, yena ophethe umbuso wakho, yena ophethe ney'nsuku zakho, yena ophethe nobukhosi bakho. Ngikhuluma ngehistory ngomlando ngoba phela isakho sokusebenza neBhayibheli ingenxa yokuthi iBhayibheli liwumlando, it is a history yomlando kaNkulunkulu, ukuze abantu abangamazi uNkulunkulu they must go to the Bible, bengafundi nje nangezinto ezingamapoem namahubo mhlambe ngoba uzothi lo hayi kwabhala cha, afunde ihistory, umlando ukuthi uNkulunkulu usukaphi nabantu bakhe, ngoba yona lento kaDaniel ikhava isikhathi esicishe sibe iminyaka elabo 3,000 so to say, iminyaka nje yalokho okwakwenzeka ngoDaniel ngesikhathi bethunjiwe eBhabhela. Kusukela manje kusho ukuthi sekuphele iminyaka ethayibo 3,000 kwedlulile lokho, yabona. So ngifuna ukuthini ngalokho, ngithi thina-ke bantu besiyahlupha, sihlupha ngisho sesikholwa, into esethu uyakholwa nje umuntu ehluphe. Ngani? Ngoba asifuni thina ukuthatha umlando omdala sifunde ngawo, bese singashaywa izinto ezashaya labaya ababesenza sonke amazwi uNkulunkulu, nokungamlaleli uNkulunkulu, nokungamhloniphi uNkulunkulu. Asifuni, sifana nomuntu thina, ngisho sesikholwa sifana nomuntu. Odokotela kunehlobo ebeyiphuza utshwala namawayini seziyakudla, uthi udokotela yehlisa yeka manje utshwala ngoba uyaqhubeka uyalimala ngaphakathi. Aqhubeka umuntu athi ayabusayekeli, nimbona kade kumamsiyadokotela aqhubeke ukutshontsha utshwala, abudle utshwala kuze kube njani, bumbulale nimgcwala. Kodwa wena lobo utshwala uqhubeka ubudle. Udokotela ube ufakazi kade uhambisile weza udokotela ethi utshwala sebumoshile, kusho ukuthi uyamosha la phakathi. Omunye uyabhema ugwayi usumoshile la ngaphakathi, yeka ubhema uthola ukuthi umuntu uyawutshontsha ugwayi, uyawutshontsha utshwala azafe, abulawe yini ukubhema, ebulawe yini, ebulawe utshwala. Kodwa uthola ukuthi wena utshwala obone umuntu exwayiswa udokotela ukuthi lo egula ngekhuliswa utshwala aze ayofa engafuni ukubiyeka enze utshwala enzona ugwayi, wena futhi awuyeki nogwayi ngoba ulinde nawe ukuze kusho udokotela nakwena. Abantu abaningi udokotela uhlala baxwayisa ukuthi hey, iCoca-Cola, yeke iCoca-Cola, yeke ukuthi bandabancane, yeke ukuthi iCoca-Cola uma uyiphuzile ishaya ukoma iqede ukudlula yonke. Funda ngalabanye abantu abayimpuzi zeCoca-Cola ukuthi udokotela uthi iCoca-Cola noma iCoca-Cola. Hawu uthi uhlelela amajuice ufiltre thothi etafuleni bekiwe nakho konke, kukhona amanzi, kukhona amajuice, kukhona yonke lento. Ayeke yonke vele athi qafu. Wasikahle ukuthi unegula zazi udokotela athe yeka ini uCoca-Cola, yeka i-energy
3 reboost yini lokho kuye i-dragon yilo Red Bull inenduku lento othoki belithekisisa sepetrol edrobheni uyothi esedrobheni phakathi ubone sihamba naye phakathi edrobheni Coca-Cola ngiyakubona intombazana yazi ke aweshow izinsuku asekho lutho izinsuku baba sathekaza with revive bayi-revive ngoba lezi zinto zinani zinento ukuthi bathi malokhu uphuze njalo kuthiwa cafe kodwa khona lezi addictive zine-addiction into ezokuthi elathi malokhu iphuze njalo uyomele yabona ukuthi mawumile iyangifuna lutho ngifune amanzi ngeke asize amanzi la ngeke ijuice isize la kufuneka ngeke isize ilokho amadrink kufuneka iCoca-Cola nazo Coca-Cola ukuthi nje mama uthela nje toilet engcolile vele clean washe uthele ungamazi ofaka lezi ezifakayo clean wemthetho Coca-Cola shape clean toilet clean now asazo clean manje nana esifika kuNkulunkulu sitshelwa uNkulunkulu ukuthi wahamba kanjani nabantu wenzani nabantu kwenza nalani abantu abangamhloniphi kwenza nabantu abangamlaleli kwenza abantu izwi lakhe malikhuluma abanganishayi into yalento kusukela kuGenesis kuze kuyofika eSambulweni iBhayibheli ligcwele umlando kwenzekani uNkulunkulu wahamba kanjani nabantu uthola ukuthi lo uNkulunkulu lo nawe ufuna ukumlalela ukufunda awena incwadi sifunda lencwadi zomlando esifunda uNkulunkulu eJerusalem wacela umhlangano nabantu bakhona wathi uzani sithethina kwaIsrael not kwaJuda angidachaza ukudlula ukuthi umbuso wakwa-Israyeli owawuyizizwe ezingayizi-10 sezizonke waba isikhathi waphila only 209 years kuphela and wavele wabhidlika waphela kodwa umbuso wakwaJuda ngoba yayikhona inhlansi yokwesaba uNkulunkulu khona namadoda akhona uNkulunkulu ayemazisa umbuso wakhona nakhona noma bahamba kuvele idlwamdlwana engamazi uJehova ezithatha noma kanjani ezingendaba nezwi kaNkulunkulu namakhosi ayidlwa udlanga ayengamazi uNkulunkulu umbuso wakhona ukuthi wawungemuphi njengombuso wakwa-Israyeli wakwaJuda wakwazi this one ukuthi kulast for 344 years kodwa ngokuqhubeka uhamba abantu bakwaJuda babeqhubeka bebababi ngendlela ukuthi ububi babo kwaze kwenza nabo ukuthi uNkulunkulu adede now nasifunda khona uNkulunkulu unomhlangano namadoda akwaJuda yabona hayi namadoda akwaIsrayeli kodwa umhlangano anawo uNkulunkulu unomhlangano ngoIsrayeli kodwa umhlangano anawo ngoIsrayeli ukhuluma nobani nabakaJuda yini uNkulunkulu abawesinye isizwe kodwa abe nomhlangano ngabo kodwa ebenomhlangano nabantu besinye isizwe yingenxa ukuthi laba balesasizwe
babefile njengoba kubizwa amadoda nje amaJuda ethi madoda aseJuda nani enakhile eJerusalem cela nahlulele phakathi kwami nesivini sami ngabe ngenzani engakwenzanga kuso akabuza abesivini kodwa ubuza abaJuda hayi abakwaIsrayeli ngakho ngoba lapha kwaIsrayeli ubhujiwe kufiwe uNkulunkulu akaziwa uNkulunkulu akalalelwa uNkulunkulu akasakhulumi nabo ngoba bamazi uNkulunkulu uma uNkulunkulu esekukhona inyathelo enqala afuna ukuyithatha ayithathele uIsrayeli uyamaJuda ubiza amakhileyo khona ngoba uyazi bayemsaba uyazi uJuda kunamadoda amazisayo uNkulunkulu ubiza wona ukuthi ngicela nahlulele phakathi kwami nesivini sami uIsrayeli ukuthi yini ekufanele ngenze manje engayenzayo ngoba kwaIsrayeli izame ukuthumela abaprofeti kodwa ababalalelanga balwa nabo abaprofeti baIsrayeli abanye abaprofeti baze bababulala bengabafuni labehambe khona manje yini esekufanele yenze engingayenzanga ngalo Israyeli usho uNkulunkulu ukhuluma ngabanye abantu ngoba uNkulunkulu noma enentambo ende kumuntu intambo ende kaNkulunkulu yawazi ukuthi agcine seyidonsa intambo ende akekho umachanasa kwaNkulunkulu ochanasa azayiyekela wathi omunye umkhize wathi akekho umkhokhobi okhokhoba lezi zingane azayiyekela kusho ukuthi khokhobe kuze kugcinela iqolo selinjani selibhlungu athake ngithi ulule iqolo thathe phakama bambobo so naba-Israyeli uNkulunkulu sekufinyelela esethi khona ngifuna ukuthatha inyathelo manje ezinqala ngesizwe sabo Israyeli sonke lesizwe ezinani ezothela kodwa before ngithathele ezinqala angiyocela i-approval kwaJuda ngiyohlala phansi nabakhileyo eJerusalema namadoda amaJuda ngiyohlala phansi nabo ngicela i-approval ukuze ukuthi mase ngenze engikwenzayo lapha kube khona abasemhlabeni abathi hayi Nkosi nathi hayi njengasemhleni laseSodoma naseGomora eGomora uLothi wayesebhibhile ngoba iGomora laseligwinyiwe iSodoma uLothi abantu baseSodoma uLothi basebeyabafowabo abantu baseSodoma uLothi impilo yaseSodoma uLothi wayese-adoptile ngendlela ukuthi kwaze kwadina sekukhona ukukhanselana phakathi kwakhe nabantu baseSodoma ngoba basebeyinto eyodwa ifamily yakhe nefamily yabantu baseSodoma kwakuyifamily eyodwa kodwa abantu baseSodoma babebambi kakhulu phambi kaNkulunkulu ngendlela ukuthi lithi iBhayibheli izono zabaseSodoma zayihlale ikhuphuka ziyokhala kuNkulunkulu nabo ukuthi laba bantu baseSodoma banje waze wathi uNkulunkulu esehla ezulwini wathi ngifuna ukuyobona ukuthi lezi zone ingaka ekuthiwa zidliwa abantu engibathandile into ekhona ngempela manje uNkulunkulu lithi iBhayibheli wayesethi kodwa before ngihambe ngoba manje ngiyawoyichitha leyandawo ingilosi ngeke singitshele into engekho lezi ingilosi zikhuluma into ekhona haleluya msekhona wathi uNkulunkulu angihambe ngifike manje ngabona nje uphawu lodwa olufakazisa ukuthi lento lesi sikhalo sengilozi ezibikayo ukuthi babi kanjani uma seSodoma ngiyolichitha iSodoma
kodwa uNkulunkulu makabe esesendleleni eseSodoma useyakhumbula ukuthi awula la kunomhlobo wami angeke ngenze lokhu ngiyokwenza lapha ngingakhulumanga kuqala nomhlobo wami. Ubani umhlobo kaNkulunkulu? Yilo owayengenabo ubuhlobo nabaseSodoma. Igama lakhe uAbraham. Wathi before ngiyochitha lapha ake ngikhulume nomhlobo wami ongaziyo, ongihloniphayo, ongilalelayo. Ngoba kubantu abamhloniphayo uNkulunkulu nabamlalelayo nabamazisayo uyakhuluma. Wafika uAbraham, lithi wathi mayise uAbraham wafika uAbraham wamamukela uNkulunkulu ngezandla ezivulekile. Wayesemtshela uNkulunkulu wathi Abraham njengoba ngilana kuwe angizile ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu azomtshela wathi njengoba silana nje siyadlula siyosodoma siyakudestroy siyakubhidliza idolobha lakhona liphele nabaya ngoba vele eSodoma abantu bakhona bafile bekhona. Into ehlala ihlupha emsweni ayikho into efrente emsweni inesizathu sokuthi intuthuko la ingafuni so ngicela feel oh I want to come back oh kade ngibona omunye nje ngitshela ukuthi uphephethe umsebenzi baba bazulu kwabantu ngumtshela ukuthi usethe oh le ndawo okulawa kanje entomsweni ubani kumuntu nevuka seqinqiliza umuntu mase qinqilizile futhi awuboshwa umuntu fedla amaphoyisa lethusa gijima amaphoyisa mavela gijima ubone kukhona abantu intosi befakiwe uqobo uyabona futhi sebehamba phakathi wena engathi akwenzanga umuntu azambuza kwenzekeni la uthole impembulo futhi bagcina nabantu bakhona entembisweni sebethi umlomo wami uyobe wona enjalo ngoba nakhona laba bantu laba babebala baneziphayi zabo ezihlala zifokisa ukhulume nakhona etekisini ukhulume bese zakulandela banabantu babo banamehlo abo bona laba baphuzayo kwesamile abakhalela entembisweni umthazi bawusurvive kanjani ngoba mawusuphuzile ngisho abakade ufuna ukuthula utshwala ukuthi njani khuluma umuntu nje ophuzayo ugcine sewuvovo liyakhipha ngoba sewutshwala ukuthi njani khuluma wethu abanendaba akasabi ngisho nababulali abasatshwala akabe savula ikhulumela kanti hayi ukuthi uyena ungabisana utshwala ungabisana ababulali mase kudamuli utshwala esetshela ukuthini lezolo isibani isibindi sokutshela isibani uqale ukuthi ubambe ikhaya mana suava abantu bayoqinisa hayi brass bengise plugin Bayelezwe Osha nentembisweni obaseSodoma kuyeza intembisweni kuyeza obaseSodoma intembisweni hayi kuyeza abantu basentembisweni ke bambi ngoba abafundi abantu basentembisweni khona ebesinabo ngaphansi obafanele
ngalempi le eyayingaphansi sashinda uzethu leya yangaphansi thina lasiwa khona iyayisifundo ukuthi uNkulunkulu yakusi ezweni lobabakhulu saqhuma isibhamu entembisweni yasaka indawo yethu ifunda ngihamba ngelwane akusekhona ngaphili okukhona imizwa lapha abanye basentembisweni kufuneka ukuhanjwe kuyoshwelezwa kuNkulunkulu ngoba lempi isuka nje kukhona abanye obathi sasinenkoze entembisweni abakhuluma amazwi abuhlungu bathi yabona laba izinto okufuneka iqalwe ngazo mangabe kudutshuka ingakabikile ushuthi ngenxa abantu uNkulunkulu sifushmayela mase kusuki lethi khona kufanele ngakusekhona ibekela ngithatha isho ndayishwathi ngeke ubone kufuneka ushwelezo ngoba into ezikile uNkulunkulu ngazi ukuthi wathi uNkulunkulu okay mina ngifuna ukudubula ake ngihleleleke ukudubula wadudulwana kwaqedwana ngazi bangabantu abafana kwakufuze ngaleya bakudimande entembisweni thina suka ngaphansi sithi nje indaba yethu indaba yokusukela abantu nendaba yesibhamu nomo kube thina ukuthi masifika la enkangala sizokhuza abantu abanomsizi yekile siyayazi thina kodwa ukholoko lehambi yafika aveza ukuthi indaba yokuthizwa yini ekuthiwa kwesizwe ngoba isibhamu asinakuthizwa ngoba isibhamu futhi ngeke uthi ngokunaso ususafe onesibhamu ubuye angabi safe kakhulu ukudlula ungenaso kwesinye isikhathi ngoba isibhamu siphethe into eyodwa ukuthi ubani udubule iqala mawuswazi ukuthi unaso useyazi ozokuhlasela ukuthi kufanele ngiqale iqala ngimkhombe engakayifaki izandla la kukhona isibhamu mangibona izandla ukuthi ufuna ngimshaye ngimqede ngimthulise usebenza isibhamu so ukugaba ngesibhamu kone kuzimalanga phela ezinto ezithi into yokuqala mase ngiyosebenza ngizoyithenga isibhamu and kulabantu abaningi abanoqonda ukuthi mawungenaso isibhamu awunsizwa yalutho mawungesibhamu insizwa khona ezinye insizwa abeyindoda ezasithi nje umfana unjani insizwa enjani indoda enjani engenesibhamu funeka zonke into engenesibhamu sidutshube ibulawe ngoba wazi insizwa yani welambe la emhlabeni ukhona uNkulunkulu njani obusayo mawungamazi uNkulunkulu isibhamu sakho ngeke silekelele empini ezokuhlasela haleluya la-ke bazalwane uthi uNkulunkulu wehlulela isizwe sakwa-Israyeli uNkulunkulu usibiza ngani ngomvini wakhe ngani ngenxa yokusithanda wasithatha isizwe sakwa-Israyeli wasibeka endaweni evundile uNkulunkulu wakhipha abantu ababekhona kule ndawo ababengamazi uNkulunkulu wabakhipha wasifaka ngokukhuluma ukuthi wasimba wakhipha amatshe lamatshe ukukhuluma ngezizwe ezazikhona ayiqhelisa uNkulunkulu ngoba esesifana abantu bakhe la kule ndawo
afuna bafakwe le ndawo yayivundile ngendlela ukuthi ayikho indawo ekwazi ukuproduce ama-grapes noma imvini njengale ndawo waze wabiza laba uNkulunkulu ukuthi bayisivini sakhe, they are his vine, bayinsimu yakhe ama-grapes. Kodwa lithi iBhayibheli uNkulunkulu obabeke kule ndawo efundile abangamazi abangamhlonipha, uNkulunkulu sethi-ke manje nami mina enganibeka kule ndawo efundile anangangilalela sengiyasuka ngoba ngisangizwa ngeke ngisakhuluma nani wayokhuluma namadoda amaJuda bathi ngenze njani ngalesi sivini sami na wayesethi ngiyakutshela-ke mina-ke engizokwenza ngoba nananazi angisazi ngangifune kwenziwe. Uyamazi umuntu othi ungasazi kodwa abantu bazosizwa ngani, yamazi umuntu ohlupha, yamazi umuntu ohlupha ngendlela ugcina ungasazi kodwa abantu uzosizwa yini, nisayihlupha ngokuthi uzosizwa yini, uthola ukuthi uyaqhubeka emosha, uyaqhubeka emosha. Namazi umuntu ongafundisi fundo, ngisho ngabe induku zingamshaya zimvithiza ngenxa yobudedeni bakhe, uthola ukuthi akafundi isifundo, uyaqhubeka nje kuphela ngoba aka-understand impilo ukuthi idinga ukuhlakanishela. Impilo idinga abantu abamesabayo uNkulunkulu, idinga abantu abakwazi ukulalela. Athi uNkulunkulu sithi yabona-ke, enough is enough. Ngoba uNkulunkulu ububi akakubekezeleli isikhathi esingakanani eside. Khona uNkulunkulu ububi bomuntu kuhamba khona kufinyelela lapho esethi khona uNkulunkulu usugcwanele kwanena, usudelele kwanena. From now onward, inkululeko benginikeze wena ngenze njani uyayiterminate. Uma uNkulunkulu esenzele leyo nto empilweni yakho, izinto ezikwehlelayo, lezinto ukuthi uma sezehlela abanye abantu ayithiwa hayi uflathele lapho, uflathele lapho. Ngizona kushoda seflathele idlozi. Abanye kuthiwa hayi idala ziyambanga, seziyambanga idala. Zona kanti into zakho. Uma sethiwe ehlanganisa into zakho zingahlangani, uma usufulathele uNkulunkulu, ngisho ngabe into zakho bese ziku-level engakani, ngoba afanele ukhohlise ngempumelelo nayo. Akufanele usikhohlise ngathi bazalwane, noma ungaphumelela kanjani, ungabeke kube phezulu kangakanani. uNkulunkulu noma akukho la umuntu ephezulu khona, la uNkulunkulu engakwazi ukumduduza khona ambeke phansi. Empeleni the more ukhula, the more ufuna uNkulunkulu menze njani umthumele kakhulu, the more uNkulunkulu ufuneke umsabe kakhulu, the more uNkulunkulu ufuneke umhloniphe kakhulu. Esikhathi uNkulunkulu ekukhulisa, ekuphakamisa, ekwenza ukuthi ube mkhulu. Kodwa ngebhandi umuntu uma ephakama, eqhubeka ephakama, kuya ngokuya eshenxa ebaleka uNkulunkulu. Ngesikhathi umuntu ephumelela, uya ngokuya uNkulunkulu emdatshaza, uya ngokuya nabantu bakaNkulunkulu ebaphaka lapha, ekhetha abantu abangamasaba uNkulunkulu ukuthi babe abantu bohambo lwakhe. Kanti uNkulunkulu, he is looking, uyabheka. uNkulunkulu uyaplanela, uNkulunkulu uyakwazi ukwenza yonke into yakhe ibe incithakalo, ibe desolate. Kube umlando ukuthi kwanga abantu awukazalwana. Mina ngazi mina othisha ababefundisa izifundo ezidingakalayo, kodwa ngitshela ukuthi ngenxa yokungamazi uNkulunkulu impilo yakho yenze njani, yaba phansi baze badlule emhlabeni nekhono labo. Ngazi
mina kukhona umoya Nkosi yami engingamkhohlwa sasufihla baba wala owasiphelela ngenxa yokuhlupheka nje sizama ukuthenga ibhokisi la sasiyolithenga khona uyabona esemakhazeni akasiphelela umuntu mase ngizwa indlela ayo masingcwabisane owawuphumelele ngayo wena ngichazela umuntu ethi wena ngomesidi lama vithu nabona masithi lapha angazi noma babe u3 enemoto enemoto eyinaki ngendlela ayiphumelele ngayo omasingcwabisane kodwa mzukwane esihlukumeza ngo-2005 sasingcwaba ubaba walaba ngaba namahlungu ukuthi madoda umuntu oshonele umuntu olimele umuntu obuhlungu ngenxa ukuthi wena umasingcwabisane ungakhuluma naye ngalokho ngoba phela ungalwa nawo kodwa wena umuntu oshonele I was shocked mina ngimbone Petro esewumuntu ufana bonke abantu akusekho lutho konke kwakhe nomasingcwabisa kwaba sathe uyazama ukuphakanisa wazi uyazama ukuphakanisa wenze njani so umuntu ufana nabantu bonke emgoqweni uhlangana engene esitolo bone mina na etheka nawubone abantu umuntu ufuthani motsapele tuhamba abantu uhambela ngendawo zakhe angihlekisi na kodwa isifundo lesifuna sisifunde empilweni so noma unempileke une-good health ngoba nakho unempileke uyazi kusaqhubeka kusabazeka uyabona nje ucabanga ukuthi ukukhonza uNkulunkulu is a waste impilo yokubalala impilo nempilo kufanele ukuthi ufuthi ubone wena ufuthumele nje ukufutheke kanjalo futhi impilo health kulula ukuthi vele nje indumoko khona intombi phila Mpumalanga sikodwa kade ngibona ku social media evele yaphenduka yaba isalukazi sika 91 years ino 31 years yaphenduka yawuthulima wesalukazi hamba nginsizwa yakwawo ukuhamba ufuna ukukhomba isisalo ukuthi nababa nani lobona uhlula insizwa ke bathi uhlula insizwa manje noma intombi mawunyathela usithanda intombi nabafana bese ngathi babona ukuthi kube umhlaba ngagcinisisa ukuthi ngizoqala ngikuthakulukhuluma kanzokhuluma ngithini bese ucabanga ukuthi akukhona lento yokukhonza uNkulunkulu uyibone i-waste lento yokusindiswa ukuhlukana nesono impilo engcwele uthanda uJesu uye ekhonzweni uthole kuyi-waste uNkulunkulu avele lithi iBhayibheli pride comes before the fall. uNkulunkulu abantu abazazisa ngaba yikho nabanakho uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyabadestroya uNkulunkulu imishini kaNkulunkulu akusikhona nje ukuphakamisa abantu kodwa enye imishini kaNkulunkulu ukudestroy abantu abayiphakamisayo badestroy aqede nabo at the same time ethi badestroy bese kuthi laba abayithobayo abaphakamisa. So uma uNkulunkulu uyigeni usiza ezintweni zonke leshudlana iBhayibheli lithi umesaba uNkulunkulu usiza ezintweni zonke futhi kunesithembiso sokuphila
nesalokho uzayo. Ungabekeki endaweni la uNkulunkulu khona ngenxa ukuthi akasakwazi ukukhuluma nabo bakwazi umuzwa. Khona abashadala lapha kwabanye athi ngoba wena kuyindlela yakho wasemshebe bakho awulizwi izwi lakho wasemshebe bakho izwi lakho kuyindlela zakho ukuthi wena ukwazi ukulizwa izwi lakho. Kodwa amanye amazwi abantu uyawazi amanye amazwi futhi indaba zabanye abantu uyiqevu uzazi zonke kodwa izwi likaNkulunkulu awunjani awulazi awukwazi ukulikhuluma awukwazi nanokulixoxa futhi kuyindlela zakho ukuthi izwi likaNkulunkulu awulazi. uNkulunkulu ungafikwa isikhathi lapho uNkulunkulu agcine sekhuluma nabanye abantu nawo ukuthi kumenze njani sibanda ngoba uNkulunkulu nabo abantu bakhe. Wena kwesikhathi ngabona wena uphila wena into zakho sihamba kahle kanti uNkulunkulu nabantu bakhe abamisela ukuthi bakhulume bakusele uNkulunkulu bona uphila nabantu abakhuleka bethi Nkosi stay Nkosi umfihle Nkosi umgcine Nkosi ungafuni Nkosi awunikeze ithuba give him an opportunity tshwana ama-opportunities amathuba uNkulunkulu akunikeza wona udlala ngawo abesithi uNkulunkulu no you have prayed for him you have interceded for him enough. It's high time ngoba yena usezogcina esemosha nani umhlabathi. Siyakhumbula lo wamkhiwayo owatshalwa uLuka 13 lo mkhiwane mawutshaliwe lithi iBhayibheli utshaliwe lo mkhiwane umnikazi wensimu uyafika mase isikhathi sokuthi uthele uzofuna ithelo ngoba phela kutshaleke mayifuna ithelo ngesikhathi sokuthi umkhiwane uthele umkhiwane awunazo ithelo obekezelele aphinde futhi nangonyaka ozayo athi ngonyaka ozayo noma kanjani umkhiwane uzobe unazo ithelo. Manje uyafika ngonyaka ozayo still umkhiwane awunjani awunazo ithelo. Noma ake ngiphinde ngikunikeze lo nyaka mangabe lo nyaka ozayo ungavezi ithelo hayi ngizonqoba. Manje uyafika nangalesikhathi uthola ukuthi umkhiwane still awunjani awutheli. Umuntu lo ungathini usekhuluma ke naba usebenzayo uthi manje ngicela ngisize nenze njani ningimele lo mkhiwane ngoba sekufike kwaze bakathatha ngizofuna isithelo kuwo kodwa isithelo angisitholi futhi lo mkhiwane yini eyenza ukuthi ugcine usungonela nenhlabathi ngoba manje into osuyiphilela hayi ukuthi wena uvezi ithelo usubona nenhlabathi ukuthi leminye imkhiwane engabe iyathela izogcina nayo ingasatheli ngenxa yawo lo mkhiwane ukuze kubonakala kakhulu la emhlabeni la emhlabathini ngenxa yawo. Sengithi mina bengisebenza umqumeni kodwa lithi iBhayibheli sathi sisebenzi siyacela umnumzana ukuthi ake ungawunqomi ake ubekeke unyaka ozayo noma usulonile inhlabathi siyacela nabezitha wasezulwini wena ohlezi esihlaleni wena okonjani kathi ngikhatshela kuthiwa bethi uCiloshi wena ulalela izizindalo yabona wena ulalela indalo wena amakherubhi namaserafi akhothumayo wena imini lokusuka athi ngcwele siyacela ngokuyithoba ngiyacela ukuthi ake unganqondo nakunyaka mina njengesisebenzi ngizothela umqondo ukuze qhamuthele kodwa uma ngonyaka ozayo futhi uphinda futhi sekuthelele nomquba ungatheli woqobo. iBhayibheli lisho ukuthi ngonyaka ozayo lapho ususelwe khona ukuthi awonqunya mawungatheli ukuthi wenze njani. Ungenzeka ukuthi awuthelanga nangonyaka ozayo ungenzeka ukuthi wathela kodwa uNkulunkulu njalo bakithi unjalo uNkulunkulu ayikho into enhle emhlabeni ukuthi mawufa
ufe icebo likaNkulunkulu akulethele lona emhlabeni ngempilo yakho ulifezi ufe ukufa okuhle njengoPaul owathi ngokuba kimi ukuphila kuKristu kodwa ukufa kuyinzuzo wathi nginesifiso songelila ngimuke ngiyoba nenkosi yami ngoba lokho kuyinto enhle kakhulu wathi kodwa lefuthi noma ngisahleli emhlabeni kuyinto enhle ngokuphila kwami emhlabeni kuveza isithelo esihle kumina bazalwane ukuphila kwami emhlabeni kwenza ngamanye amazwi ukuthi impilo zethu zihlomule kwenza ukuthi impilo zethu zisimamiswe impilo zethu zibe ngcono nakho angazi ukuthi sekufuneka ngikhethe kuphi phakathi kokubili ukuthi ngimuke ngiyoba nenkosi yami ngoba yilokho engifisa kakhulu nokuthi ngiqhubeke ngihlale nami ngokuba ukuphila kimi kuKristu ukufa kuyinzuzo ufuna masifa thina sifuka ufa koDavide elithi iBhayibheli uDavide eselikhonzile icebo likaNkulunkulu walala kubaba mkhulu bakhe kodwa wenzani wakhonza imihla yokuphila emhlabeni he was making sure ukuthi icebo likaNkulunkulu uyalikhonza ngifuna ukusho namhlanje ukuthi icebo likaNkulunkulu ngeke ukwazi ukulikhonza ube uhamba nabantu abaphambene nalo ube uhamba nabantu abaphikisana nalo ube uhamba nabantu icebo likaNkulunkulu abayizitha zabo ngisho noNkulunkulu abayisitha zabo ngeke ukwazi ukukhonza icebo likaNkulunkulu uhamba nabantu abayisitha sabantu bakaNkulunkulu abayimotivation kuwena ukuthi icebo likaNkulunkulu lisaphila emhlabeni ulikhonza madodana awaJuda nani enakhileyo eJerusalema hlulelani phakathi kwami nesifisana ngakwenziwayo endaweni uthi ngizosusukana mase ngisusulukana bese nziwa njani siyanyathela sathi uNkulunkulu ngamazwi enasiza izwi lakhe libe nendawo enkulu sethu sizalane baba thina asibonge izwi lakhe